ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи тилоти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосаи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосаи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум 13 майи соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. барномаи ахборо идома медиҳем. Пойтахти Тоҷикистони соҳиб истиқлол ба унвони мезбони мусобиқаи байналмилалии Душанбе Гранд Слам 2025 боз дар сархати расонаҳои ҷаҳонӣ қарор дорад. 2 май дар шаҳри Душанбе ин мусобиқаи бонуфуз оғоз гардид ки дар он варзишгарони бо маҳорати ҷаҳон бо ҳам рақобат доранд. барои мезбонии ин мусобиқаи бонуфуз омодагӣ дар шаҳри Душанбе дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст ва ҷараёни баргузории он тариқи шабакаҳои дохилӣ ва хориҷӣ инъикос мегардад. дар рӯзи якуми мусобиқа варзишгарони тоҷик 5 медал аз ҷумла 1 тилло, 2 нуқра ва 2 биринҷӣ ба даст оварданд. Юсуф Ғанизода гузориш медиҳад. инак Душанбе Гранд Слам 2025 дар қалби Тоҷикистони соҳиб истиқлол шаҳри Душанбе бо шукӯҳу шаомати хос оғоз гардид. дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ варзишгарони 27 давлат аз 4 қитъаи олам бо шумули 226 варзишгар иштирок намуда байни ҳам қувва озмоӣ менамоянд. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар Душанбе Гранд Слам 2025 36 варзишгар намояндагӣ мекунанд. дар ҷавоб ба ин тадбирандешиҳо варзишгарони тоҷик аз худ маҳорати баланди касбӣ нишон медиҳанд ва дар ин мусобиқа низ ба гирифтани медалҳои нав мушарраф мегарданд ва медалҳои нав ба хазинаи варзишии мамлакат ворид менамоянд. мусобиқаи бошукӯҳи байналмилалӣ Душанбе Гранд Слам 2025 ки маротибаи дуюм дар Тоҷикистони соҳиб истиқлол баргузор мегардад, ҷолибу хотирмон оғоз гардид. толори муҳташами қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии Душанбе ҷавобгӯ ба талаботи гузарондани мусобиқаҳои ҷаҳонӣ омода гардидааст. ҷиҳати иштирок дар Душанбе Гранд Слам 2025 маъруфтарин чеҳраҳои ҷудои ҷаҳон аз 4 қитъаи олам ташриф оварда дар майдони Душанбе байни ҳам рақобат мекунанд. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ 36 варзишгар аз ҷумла 28 мард ва 8 нафар байни бонувон намояндагӣ доранд. дар байни дигар варзишгарон дар рӯзи аввали Душанбе Гранд Слам 2025 ҷудочиёни тоҷик пешдаст буданд ва бо маҳорати баланди варзишии худ тамоми мухлисонро хушнуд намуданд. намояндагони дастаҳои хориҷӣ низ барои иштирок дар ин мусобиқаи бонуфуз омодагии ҷиддӣ дида рақобатҳои ҷолиб анҷом доданд. толори пур аз тамошобин ва дастгирии варзишгарони дохилию хориҷӣ аз ҷониби мухлисон ҷараёни баргузории мусобиқаро боз ҳам хотирмон намуд. ман Андрей Фенсейл, менеҷер оид ба амният ва бехатарии Федератсияи байналмилалии ҷудо. бори дигар аз пазироии самимиямон дар шаҳри Душанбе хушнудии худро иброз медорам. сатҳи омодагӣ ва баргузории ин мусобиқа хеле ҳам олӣ. аён аст ки Федератсияи ҷудои Тоҷикистон бо як масъулияти қавӣ ин чорабиниро ташкил кардааст. метавон гуфт ки чун ҳар вақта Тоҷикистон мусобиқаро дар сатҳи баланд мегузаронад ва ин барои рушди ҷудои тоҷик боз як қадами устувор хоҳад буд. машқҳои дастаҷамӣ бисёр иштирок кардем. бачаҳои мо ҳозир дар як сатҳи варзишӣ хуб ҳастанд. ин рӯзе аст як рӯзҳои беҳтарин. ҳар як вазнҳои мардон ҳастанд ки призёрҳои чемпионати ҷаҳон, призёрҳои олимпиада бачаҳои мо беҳтарин гӯштин нишон доданд. бачаҳои мо ҳозир дар сатҳи ҷаҳонӣ зудои Тоҷикистон яке аз беҳтарин ҳисоб мехӯрад. дар сатҳи ҷаҳонӣ яке аз зудои мо гӯштини беҳтарин гирифта ҳар як варзишгари мо. мусобиқаи байналмилалии Гранд Слам оид ба гӯштини ҷудо дар шаҳри Душанбе ки соли дуюм роҳандозӣ гардидааст нишонаи рушду инкишофи соҳаи варзиш ва дар ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ теъдоди зиёди варзишгарон аз дохилу хориҷи кишвар ба ҳам сабқат хоҳанд кард ва дар баробари ташриф ба Тоҷикистони соҳиб истиқлол аз мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва дилфиреби пойтахти азизамон шаҳри Душанбе дидан хоҳанд кард ва ба ин восита дар баробари рушди соҳаи варзиш метавон гуфт ки рушди яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти мамлакат соҳаи сайёҳиро низ
равона сохт. Дар мусобиқаи байналмилалии Гранд Слам оид ба гӯшини ҷудо ки дар пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол баргузор гардида истодааст, варзишгарони нерӯманду тавонои мо низ дар баробари варзишгарони хориҷи кишвар сабқат хоҳад кард ва итминони комил дорем ки бо маҳорати баланди варзишии хеш метавонанд ки ҷойҳои намоёнро дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ соҳиб гарданд. ибтидо аз будубош ва омодагиҳо ҷиҳати баргузории душанбе Гранд-слам 2025 дар пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол дар сатҳи баланд роҳандозӣ шудааст. Дар рӯзи якуми мусобиқа варзишгарон аз рӯи 5 вазн 48 кг, 52 кг, 57 кг байни бонувон, инчунин то 60 кг ва 66 кг байни мардон қувва озмуда беҳтаринҳо ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. дар оянда сахт бо ҳамдигар бо бародари худ кор карда аз қаҳрамонии ҷаҳон медали тилло албатта аз бозиҳои олимпӣ мехоҳем ки медали тилло ба даст биёрем ва парчамро баланд бардорем. ман дар дари аввал озод будам ва бо се ҳарифи дигар қуввозмоӣ намудам ва хушбахтона ман тавонистам ки ҳар се ҳарифи худро маълум сохтам. Пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол ба унвони мизбони Душанбе Гранд-слам 2025 инак боз дар сархати расонаҳои хабарии ҷаҳонӣ қарор дорад. Дурахши варзишгарони тоҷик дар Душанбе Гранд-слам 2025 ҳама мухлисонро хушнуд намуд. дар рӯзи якуми мусобиқа аз байни 14 варзишгари тоҷик байни бонувон дар вазни 52 кг Мадина Қурбонова ба гирифтани медали биринҷӣ, байни мардон дар вазни 66 кг Эмомалӣ Нуралӣ ба гирифтани медали тилло, Обид Ҷебов ба гирифтани медали нуқра, Ёсин Бобокалонов медали биринҷӣ ва дар вазни 60 кг Меҳрзод Суфиев медали нуқраи Душанбе Гранд-слам 2025 мушарраф гардида бо талоши ҳамешагӣ барои пирӯзӣ шарафи миллату давлати худро ҳимоя намуданд. Роҳандозии чунин мусобиқаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ дар пойтахти Тоҷикистон самараи тадбирандешиҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нисбат ба рушди соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар мамлакат буда барои пирӯзиҳои пайдарпай варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ замина мегузорад. Маблағи умумии ҷоизаҳои молии мусобиқа 154 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибон дар ҳар вазн 7 вазн байни мардон ва 7 вазн байни бонувон барои ҷои аввал бо 5 000 евро, барандагони медали нуқра бо 3 000 евро ва соҳибони медали биринҷӣ бо 1500 евро сарфароз мегарданд. тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат дорад. дар шаҳри Панҷакин дар доираи иқдомҳои созанда то ба имрӯз 660 иншоот ба истифода дода шудааст. аз ҷараёни корҳои ободонӣ дар шаҳри Панҷакин, Далери Бозор ва Хаём Ҷураев гузориш медиҳанд. дар хиёбони ба номи Абу Абдулло Рудакии шаҳр хатти нави истеҳсолии коргоҳи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маҳсул ба фаъолият оғоз намуд. фаъолияти асосии коргоҳ духтани либосҳои мактабӣ мебошад ва бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани хатти нав 15 нафар бонувону духтарони хонашин бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. ман Абдуллозода Меҳрангез ҳели 4 сол мешавад ки дар ин коргоҳ кор ва фаъолияти худро идома дода истодаам. имрӯзҳо мо занони хонашин хеле мамнун ҳастем ки мана бо ташаббуси некӯкоронаи сарвари давлатамон муҳтарам ҷаноби олӣ чунин ҷойҳои кори таъсис дода истодаанд ва мо занони хонашин соҳиби ҷойи кори доимӣ ва касбу ҳунар гашта истодаем. коргоҳи дозандагии мо дар як рӯз то 80 адад маҷмӯаи либоси писарона ва духтарона истеҳсол мекунад бо сифати баланд пешкаши мизоҷон карда истодааст. коргоҳ бо сами соҳибкори маҳаллӣ Асадулло Муродуллоев бунёд гардида бо беҳтарин дастгоҳҳои дузандагӣ муҷаҳҳаз мебошад. қобили зикр аст ки дар марҳилаи аввали фаъолият 60 нафар бо ҷои кор таъмин шуда буданд ва ҳоло шумораи кормандон ба 75 нафар расид. либосҳо дар ин ҷо бо истифода аз матоъҳои босифат ва ба тарзи зебову замонавӣ омода мегарданд. айни ҳол дар амборҳои коргоҳ ба миқдори зиёд либосҳои мактабӣ захира карда шудааст ва ният доранд то дар як сол зиёда аз 100 000 дона либос омода намоянд. ҳамчунин дар
نزد کارگاه مغازه مخصوص تشکیل گردیده است که ساکنان می توانند از دست اول لباس‌های لازمه را دسترس کنند. تشکیل خط نو استحصالی اقدام مهم و سریع در راه با جای کار دائمی تامین نمودن ساکنان و با لباس مکتبی وطنی تامین نمودن خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی بوده. صاحبکار نیت دارد تا با استفاده امکانات‌های موجوده اقتدار کارخانه را مرحله به مرحله زیاد نماید. همچنین در این روز در جماعت دهات سرازم شهر پنجکند میدانچه ورزشی به استفاده داده شد. میدانچه ورزشی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 جماعت دهات سرازم شهر پنجکند با سهم اهالی به طرز حشر ساخته شده. جوابگو به طلبات زمان است. مسئولان ضمن سخنرانی از تشبث وطن دوستانه ساکنان اظهار خوشنودی نموده آن را نمونه عبرت ارزیابی کردند. باید تذکر داد که سالهای اخیر با راهنمایی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ساکنان و صاحبکاران وطن دوست در آبادانی دیار سهم نظر رسم می‌گذارند. میدانچه ورزشی برای جلب جوانان و نورسان به نمودهای گوناگون ورزش از جمله فوتبال شرایط مساعد فراهم می‌آورد. یادآور می‌شویم که در جماعت دهات سرازم طبق نقشه تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد شماره زیاد انشاءات جشنی در نظر است. در ادامه کارهای سازندگی بنیادکاری در جماعت دهات کوسه‌تراش شهر پنجکند با سهم صاحبکار طلبشاه شریفوف چایخانه زمانوی ساخته شده به استفاده سپریده شد. چایخانه در اساس هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. اقدام مذکور بهره آبادانی دیار و جلب سیاحان و مهمانان داخلی و خارجی عملی گردیده با آغاز فعالیت آن 10 نفر ساکنان با جای کار دائمی تامین شدند. چایخانه در خط سیر سیاحی هفت‌کول جایگیر بوده با اسلوب معماری ملی بنیاد یافته است. اکنون سیاحان و مهمانان امکان دارند تا در راه سیاحت به موضع‌های سیاحی هفت‌کول از خدمت‌رسانی این چایخانه نو زمانوی استفاده نمایند. دلیری بازار، خیام جورایف، شهر پنجکند. اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نورآباد برای 1420 جای نشست، ساختمان بینا و صنفخانه‌های علاوگی ادامه دارد. سال جاری در نزد 5 مؤسسه برای 840 نفر خواننده بیناهای تعلیمی به استفاده داده می شود. گزارش دیگلی محمود از ناحیه نورآباد. در ناحیه نورآباد ساختمان بیناهای تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی در پرتو برنامه‌های بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی مرحله به مرحله از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری عملی شده ایستاده است تا مشکلات در رسیدن جای نشست بدین وسیله پورا برطرف گردد. در ناحیه نورآباد بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد از نوسازی 13 مؤسسه تعلیمی پیش‌بینی شده بود. از این شماره دوام سالهای 2023-2024 هم انشاءات برای 820 جای نشست و استفاده داده شد. این زمان کارهای ساختمانی در نزد 11 مؤسسه تعلیمی ادامه داشته. از این شماره 3 بینای تعلیمی از حساب مبلغ‌های صاحبکاران و پس‌اندازهای برای 8 پیش‌بینی نموده شهروندان بنیاد شده ایستاده است. بینای مؤسسه تعلیمی دهه ششوالان جماعت دهات مهرآباد سالهای 70 قرن گذشته بنیاد شده. سالها باز نرسیدن جای نشست به نظر می رسد و صنفخانه‌ها باشد به تعمیر و برقرارسازی احتیاج دارند. این است که جهت رفع مشکلات جای داشته در شفت بینای تعلیمی از حساب مرکز تطبیق لایحه‌ها بینای علاوگی بنیاد شده ایستاده است. از روی نقشه بینای علاوگی از 2 آشیانه و 6 صنفخانه‌های کشاد و برهوا عبارت بوده. انشاءات برای 144 جای نشست پیش بینی شده است. فرمایشگر بینای تعلیمی وزارت معارف و علم جمهوری به شمار رفته. آن از روی لایحه با طرح زمانوی و دیگر انفراستراکچور ضروری بنیاد می شود. امروزها در بینای مؤسسه تعلیمی کارهای ساختمانی اساسی در مرحله انجامیابی قرار داشته. صفت کارهای اجرا شده و مسائل ساختمانی را مهندسان فرمایشگر همیشه نظارت میکنند تا معیارهای طلبات ساختمانی پورا رعایت کرده شود. در رفت کارهای ساختمانی این چنین افزایش شماره خوانندگان برای سالهای پیش آمد به نظر گرفته می شود تا بدین وسیله مشکلات نرسیدن جای نشست حل خود را پیدا کند. زیرا قریب در همه مؤسسه های تعلیمی ناحیه زیادشوی خوانندگان به نظر می رسد. این است که در حدود دهه‌های لیران، کسکان، میدان سیب، جوچه، صداقت، ششوالان و آبیلور ساختمان بیناهای علاوگی جریان داشته.
با استفاده دادن انشاءات زمانوی شرایط مهیا می‌سازد تا مرحله به مرحله نارساگی جای نشست برطرف شده سطح و صفت تعلیم و سویه دانش خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر گردد. در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد 10 مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نورآباد برای 1420 جای نشست، ساختمان بنا و سیمخانه‌های علاوگی ادامه دارد. از جمله سال جاری در نزد 5 مؤسسه برای 840 نفر خواننده بناهای نوی تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی به استفاده داده می‌شوند. ایدگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. талаботи рӯзафзони аҳолӣ ба маҳсулоти босифати ватанӣ саҳмдорони деҳотро водор месозад ки ҳар як қитъа замини назди ҳавлигиро босамар истифода намуда дар таъмини сабади истеъмолӣ ва амнияти ғизоӣ саҳм гузоранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Сатор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи кишоварзӣ ки асоси иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад диққати махсус зоҳир намуда пайваста оид ба дуруст ба роҳ мондани истифодаи замин аз ҷониби аҳолӣ ва хоҷагидорон таъкид менамоянд. истифодаи босамари замин махсусан қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ ба он боис мегардад ки дар баробари иҷро шудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин ба боло бурдани иқтидори содиротии мамлакат замина гузошта мешавад. майдони умумии заминҳои корам ки ба гурӯҳи заминҳои маҳалли аҳолинишин дохил мешаванд дар ҷумҳурӣ 123707 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин 72350 гектараш заминҳои корами обӣ аст ки мардуми деҳот аз ин заминҳо самараноку оқилона истифода бурда аввалан эҳтиёҷоти оилаи худ ва баъдан бозорҳои дохилиро бо сабзавоти тару тоза ва дигар маҳсулоти ғизоӣ таъмин менамоянд. дар маҷмӯъ истифодаи оқилонаи қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ боис мегардад ки сокинони деҳот дар баробари таъмини эҳтиёҷоти хонавода бемалол захираи дусолаи маҳсулотро барои фаслҳои тирамоҳу зимистон ва аввали баҳор ба роҳ мондаву бақияи маҳсулотро ба фурӯш бароварда дар баробари манфиати хеш фаровонии бозорҳои истеъмолиро низ таъмин намоянд. дар ҳолати самаранок истифода бурдани замин ва аз як қитъа гирифтани 2-3 ҳосил ин ба он оварда мерасонад ки то андозаи нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори истеъмолӣ арзон гардад. инчунин ба шаҳрвандоне ки дар минтақаҳои марказҳои шаҳрию ноҳияҳо зиндагӣ мекунад то андозае барои онҳо дастрасӣ ба анун маҳсулоти кишоварзӣ то андозае сабук мегардад. ин ҳама саҳми ҳар як истихдомкунандаи деҳот дар таъмини амнияти озуқавории кишвар мегардад. ҳамаи талошу заҳмат ва ғайрати шаҳрвандон ба он нигаронда шудааст ки бо истифодаи босамари ҳар қитъа замини ҳосилхез тавонанд дар фаровонии бозори истеъмолӣ, мустаҳкамгардонии иқтисодиёти хонаводагӣ ва дар маҷмӯъ таъмини амнияти ғизоӣ саҳмгузор бошанд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат майдони қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ 1.6 баробар афзуд. фаровонии рӯзгори мардуми деҳот аз самари меҳнат аст. сокини ҷамоати деҳоти вахшони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҳикматулло раҷабзода аз ҳисоби 9 сотих қитъаи замини наздиҳавлигиаш эҳтиёҷоти аҳли оиларо бо картошка ва дигар сабзавоти тару тоза метавонад қонеъ созад. аъзоёни ин оила бо меҳнатдӯстӣ ном баровардаю баробари кишту парвариши картошкаю пиёз ва дигар сабзавот бо истифода аз шароити деҳот гази табиӣ истеҳсол карда ғизоӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза, омода ва истеъмол менамоянд.
در ناحیه‌های دوردست کوهستان نیز مردمانش هر قطعه زمین نزد حولگی را عاقلانه و ثمرناک استفاده برده برای آبادی روزگار در قطعه‌های زمین نزد حولگی با خوی اینتنسیوی بنیاد نموده در سال سیوم میتوانند از 8 سوتیخ باغ اینتنسیوی زیاده از 5 تانه میوه با صفت به دست دارند. از حساب حاصل امی باغمون ما هر سال فایده خوب به دست میاریم و در امی آبادی زندگی امی خونه صرف میکنیم. امروز هر یک ساکن دهات به خوبی درک می نماید که تنها با راه مهنت و استحصال محصولات با صفت می تواند اولا طلبات عائله خود و بعداً بازارهای داخلی را با سبزیجات و میوگی، پولیزی و لوبیاگی و دیگر مواد غذایی تأمین نموده از این حساب درآمد صاف و دست دارد. میانگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برنامه‌های دیگری تلویزیون تاجیکستان باشد ادامه دارد.